Oya dutwenga gatoyi namwe none ubudasa buri hagati yacu yoba intambamye iyo niyo intambamye yo kuducanishamwo gushika naho usanga abantu bamwe bicana kubera ubudasa ahubwo ubwo budasa bwacu nico cobaye ikintu kitunywanisha kikatwumvikanisha hamwe twese dusanga turi umwe suko umviriza aho gakino namna gani tunawazakaje Abarundi namna gani tunawazakaje tu ya Banyarwanda tukelese bakongomani muko ale musobeke ale tunaenda na chatas moja mbili tatu ine bloke tano moja mbili tatu ine tano ama wanauliza huyu ni nani? Ni mara moja wale banaanza kupika. Kijana sasa ndio anaanza kauliza bakishaona ngora iko na namna ya mtu anaweza kwanza kule Barundi mtu anaweza kwanza namna gani mtu anaweza kari ya Banyarwanda abukuru baritwara ubunyarwanda Ukieleza kama gani sasa Wakongomani wanasema kama wanapatia kama gani? Mukale la twende bwana. Mbele napakia hivi. Nani amshangaji? Hivi batangaza. Mimi narudilia tena mwele kitabu ya sheria ya barabara. Inasema mu article 7 hapa unaijua. Na mama banaijua ile article ni ya mpya. Ati yote ni shasha. Ni infraction. Infraction. Hii kipengele ya 3 ya sheria barabara ya mpya. Ina iko wazi. Inasema hivi mama. Inatomoa. Kupanda mu taxi. Kupanda mu camion. Ukaburira mu ikamyo kama ufanye kusaske. Utofauti wa watu ndio sababu ya kututenganisha. Nauliza, 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 Ndababaza, ndababaza. Ona jinsi watu wanayo baguana na jiuliza, wakusema weye uko mrefu, mwengine mfupi, munene mbamba, wa kabila ingine, wa nje na wa ndani. Kwa nini kabila yako sio yangu? Kwa nini tuishi pamoja, tuwe mmoja, tuishi kupendo? Nauliza, 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 nauliza.